Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mominar Dengpen, Project Officer of Adult Educational Sahem Kimi Kangpu. ASDC Bakalia District Committee Hinpen Ingdeng Thomke Batroxi ASDC Amhangke Karni Katalo. Nagaland alo kidua tum sang tiki pona truck ihumalong sika suri plira phalo ke thom an ke hangduna jok sang tiki dura tum kisu. Kardom kadoka vekat news ke lang ratona phantame tangte pinia birtang ton pen arjuik tha. Lakhain korahini Sarupothar MSC constituency kaparlo number others Valipothara long pinia da porphai ke prachiti ma pormalong project officer adult education office under Bukazan SAE Piasa Hemkimi Kampupona Birta Pranke Bisnu Lektepen Birtana Pale. Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mominar Dengpen Kangpupona Jamekalong Karbi Autonomous Council Madhuram Lekhe Kadom Terangpi VDC Chairman Silarson Rongpi Lapen Sarupothar Constituency Aratom Chetongdonsi Hemkimi Kangpuamayalong RDPD. Leadership of EM Madhuram Lekhe Ramar MSc Kadom Baido Bukazan Local Adult Education Main Office Innovation Board. और इतना न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत खिनि एडल्ट एजुकेशन सरकारे गवेषणा कर काम कर और तार कारण आज जी ऑफिस इनोग्रेशन हल दिस इज बिगिनिंग फॉर एडल्ट एजुकेशन बुढ़ा हो गले माने भावे पढ़िबले नोरे बा किबा करिब नोरे এই তেনেকা মেন্টালিটি যিবিলাক লৈ আছে এইবিলাক মানুহৰ মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ কৰি সিহঁতক পঢ়িবলৈ লিখিবলৈ শিকিবলৈ সহি কৰিবলৈ কাৰণে আমি সাক্ষৰতা অভিযান লিটাৰেচি ৰেট কাৰ্বি আংলঙৰ এতিয়াও মই যিটো জানামতে 54-55% খুব দুখ লগা ৰিজাল্ট দিলে আমি তলৰ পৰা 1 নম্বৰ 2 নম্বৰত থাকে সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি এতিয়া এডাল্ট এডুকেশ্যনটো কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আমি খুব জোৰ দিছোঁ ভাবিছোঁ আজি কাৰ্বি আংলঙতো তুলিৰাম ৰঙান ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আগবাঢ়িছে আৰু খুব ভাল কথা এইবাৰ বহুকেইটা হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ উন্নীত হ'ব আমাৰ ইয়াতে লগতে আছে ধুনলম্পে হাইস্কুল এইটোও আমি প্ৰপ'জেল পঠাইছোঁ তাৰপিছত জিলাই এইটো এটা পঠিয়াইছোঁ তাৰপিছতে আমাৰ কয়লামাটি বৰপথাৰ তেনেকুৱা এইবিলাক হাইস্কুল কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কাৰণে আমি প্ৰপ'জেল দিছোঁ আৰু ওচৰতে আপোনালোকে পিঠিটো ঘূৰাই দিলে দেখিব এইটো মাইনৰিটি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি এটা মডেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল এইটো অলমষ্ট 95% ফিজ ফ্ৰী তাৰপিছত এক্সামিনেশ্যন ফিজ ফ্ৰী এনেকুৱাকৈ পঢ়িবলৈ সুবিধা আছে এই বস্তুটো এৱাৰনেছটো মানুহক লাগে হয় এটা সময়ত গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকৰ ৰিজাল্ট খুব বেয়া হোৱাৰ কাৰণে তাত পিতৃ মাতৃয়ে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত দিবলৈ মন নকৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে এইটো পৰিৱৰ্তন হৈছে অসমৰ বেলেগ ঠাইত শিৱসাগৰ যাওক যোৰহাটত যাওক গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত এতিয়া ৰাতিপুৱা বেলি উঠাৰ আগৰ পৰা মানুহ লাইন কৰে ফৰ্ম বিচাৰিবলৈ দিছ ইজ এ পজিটিভ চাইন ফৰ দিছ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু কাৰ্বি আংলঙতো এটা দিন আহিব যে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত মানুহে লাইন লগাব এডমিশ্যনৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্ট আহিল তিনি পেলা বাংকে aku Bukazana division nada bangke office staff mas abi nada pensi site tikya begitu tapi ini jaba so ahem tukang putilo non ile tum bori ponno je adult education lela adult ages atum phan এখন সি এডুকেশন কি থাকি না ইন্ডিয়া নিউ লিটারেসি যেটা পলিসি আলাদা নন ইন্ডাপ পন্ন kapek government na hinten induction kuri ponno nasi non ili tum la adult education staff tum phanta training ki ponje phanta le tum chingwai ching sai ini same ayah susah alang itu kami la adult education opo thak pano bangsi ni tum guwahati ka dur ani kole ko japrang dihe ko ni tum theklo adult education mane rong long dampo Akisar kumpan, amen pati tok teknik, amen pen, ada arong dampo, naso education kita naso bang teknologi, Nono bangke hala so
mission bangke agak gerno non puthot aku aso giaraf ke kuri je phana bangke India government atum not bank ponlo aso non ka state pana district teams kami aso etal education anak kepating ku ponje fan sarkular nang le India government penangan kedeng pondo la etal education pa develop ye fan budget lom ka dhuri ponlo aso non Assam government dan kami itu council akan alunang palino sila sote pen itu kamu kata pangkeng kono ko deputy speaker ke hai mata puno percentage on ma gelo bang non ili tumta naso bang ge do beta tum chirok tok no muchore tum rong long go tum stami ili tum ke tek tang homo bang ge anu kapre pan gyan ki kono bang ge los ke tek homo khan kono siapa itu knowledge ta ko increase to point kan ta lalu kadu be hana chale gelo je ke wanyani itu la education na na ba konsi pa development la bang na ASDC Bokalia District Committee hin pen patra piponsi ingdeng thomke pratroksi amhang ke tekarni denarong ASDC branch asa hemalong kapaman pona birta niletuma prangke Rajiv Bepen birtana pale Reconciliation Day of Autonomous State Movement Puathe PNC ASDC song ingdeng thomke pratroksi amhang ke tekarni katalon ke chingsia jamek ASDC song alama KNCA alama lapen KSA alama kapangjar ponapi kachiki moa siding ponsi meita pangchengpo Meipu habehan seben kachari pona mealong ASDC songalong pharokri sirkebra narkepkebra trok anikan pen katestong non panta karjap thip abang phiat maphan karchwa siding po Mealong manpeng aluhia manpen ASDC Central Committee Meipu Chandrakanta Terang Jakasa Meipu Khorsing Teron ASDC Central Committee Dihin Rimbang Sanjay Keling KNCA Lapen KSA Anparta ASDC Astong Kaching Honabang Pabang Phiatum Tetong Donsi Ing Samjin Pen Mei Pachunpong ASDC KNCA long live proxy sudah ini kuara kita dan dem ngolong sini di tang ASDC spesialisam di pusat duno ASDC yang pen penengan hempe putar aningkan nang kecok ini ala mangke ingkan pongke basik ke apong kuliton telah bangke pongke bener ke masih ini tuh ini arnia semet ini tuh timang aku teh bangke lalu tak perjo puno signifikan puno lah bangke semet bangke ini tuh ini arnia bangke isi tim itu control bangke reconciliation of autonomous state movement hempre putar putar di pangtang kuntu hempre putar putar mathat kirla kuntu asong hin puno reconciliation puno te organizational reconciliation lamang po ideological reconciliation lamang po political reconciliation lamang po asa asom tina mo itame itu kirla kuntu central committee tendak abera committee anta itu tema thak bai sigat ete song hempre bharmanang ete song khusiap kita tanga po itu ete song mara song tasi mon kibang dia por itame pinapen bangke ingkan pongkero nerkep ceng pinapen bangke kibang dia por itame itu ete song ponje pantan na dia ete sik dulu jadi itu mengen pen district committee kang sendiri itu punya bang kono dak udah district bangke dak dan ngau lo ini dan tuom lo lapel sebagai headquarter atau district committee bangke lapel kajan district committee bangke New-York ASDC movement autonomous state movement la ansu se emprek movement a isu bang itu all sama basis ke ponje phane ke body lo lasi on hejong ke sing all Assam tribal people confederation la solong sitame itu ke claim rai phane itu nang cheng lo
kedam tang tarik thawali ba nili tu kherli ba situ mang chenglo consultative meeting akhe ami dolo lasu ba non kedam ni pinap diklo la bangke 19 ani bangke adu ya hoya puthak sunga puthak lasu puthak government apan ang besar ki apan nili tum kar benglong along le chet bakta meghalaya pa ponong le deji apan la bangke koson sila ka song ma lasu bangke nili tum ASDC KSA KNC anparta Hills Tribal Confederation nilitum jelak pensi PCO bisa tengno 99 ta nilitum se sit in demonstration nilitum pedoji nasional itu media help pen katu vera pa itu chungri lo ma help pen katu itu napa ni jiapan nilitum Karbi Anglong ara teklong prolong nolong ke social media tang tangring news channel la long like langli puita news channel la long ka tanglo kapre channel long dak nilitum local channel tum long web portal tum long dak tanglo bang penke nangka tengkeng log lo idala dak nilitum ke JCCPA pentarnisi chief minister fundam memorandum pelu April kalilo May sari tarikta hala dak nilitum pulo dak isia committee ke seng do la tum news Hajurika si Jepayam pu la si Amai pu la si la sab biju Hajurika ka Jepayam pu committee ke nilitum ke feedback nai si pu la ke withdraw nai pu pudama di mangge la hello dak ke thanga dispute awe Karbi Anglong West Karbi Anglong pen Meghalaya angbong la so atu ya hoi long ke thanga dispute awe 1951 pen thanga kache tonte awe 1970 autonomous Meghalaya autonomous state ke sing thang awe apen ke api 1971 na hot sida me ko piloma full fledged state ki hot sida thang awe apen ke 1951 pen ta Karbi Anglong pen ke Meghalaya long le ka cherai dam la son thang awe la si la so give and take la West Karbi Anglong pen Meghalaya la dak bang pen program lasi tai son kamang ku me la pen ke ning kipung me ning ke jang je me lambang te lai lo non mat ke data ke itu me Karbi Anglong autonomous council lo itu immediate authority lo self government lo Karbi Anglong autonomous council pen da alam ti India be border aputa la pen an part sita me state government sita me non pu opinion sa thang reaction state government pen la tek long lelang la pen ke Kopiloma ilitum 1969 ke ilitum one option isinang pilo Meghalaya state ke autonomous state ke seng yo nang tungyong si council or 2/3 majority je perai penjong si dunji pulo te Meghalaya tame melo ta hala bangsa hut ilitum a council bangke nitum ke Assam along si dunji pusi no ta Assam along si bomno lasila ke Assam government a responsibility Karbi Anglong la 10,400 square kilometer along le la penke 1951 au laso notification dipi hala bangso notification at tiya ting pen aduya hoy la bangso kerai kom bangke la ke state government a response Khandulia long alam ki kapang samjia phan United Khasi People Organization pen khayang bong kacharwo ing tongsi monsam pen aprang ason ki to ki thak thek jia phan Khandulia rong asara phan kaching wai dama birta nelitma pherang ke pen birta nang pali Khandulia alam ki nona mat kapang samjia phan sorokra atom pen chenglok social organization atom ke claim ke dam chipa duklo lasi Karbi Anglong autonomous council pen nona mat side eng ponang po atheke non sai katiki apor nat kachepang samji aphan Karbi Anglong autonomous council ke theke dinga tum arpudo KSA song pencheng lok hamphang asong atum tame Khandulia long monsam ke doji aphan bor ipon mom lasi Karbi Anglong autonomous council ke theke dinga tum adimak long along humridam pen West Jayantai Hills ASEM lapen Karbi Anglong autonomous council ASEM atum angbong kaching wai paprap nangpo Monsam ki doji aphan pini kaching wai damalong Khandulia rong asar rangbas nong Usida nong spungta UKPO song pen katuningri monsam padoserat non palam pen kroisi non la swaruyang bong jingkira pet lona pusi lamphe chipaklang United Khasi People Organization Karbi Anglong Central Committee BD Sir Pius Sten lapen niwe waratom BD Sore PC UKPO ameipu pirata ne pen Japan no Anparata UKPO claim bangpu Vincent Sten Sacharias Kriam Lydia Mugdo Lucia Sten Treasure lapen Khasi Students Union Karbi Anglong District ameipu Mardias Sering atum tame chetongdu
Lapen Khanduli Ronga Sar Committee Chairman Lapen Secretary Anparta Member Satum Tate Tongdon Si Kachipang Samji Aphan Chikroy Den Lopusi Birta Ditino Akansi kada gobe ada Karbi ngolong ada pandemi mili kadon pila asinon ada Khanduli village headman Rang Basnong pula akan pulang ni chairman asidak United Khasi People Organization pen non Khanduli along Huri penajok Huri Human penajok hin cedan nong le celang nong le dekok lo asi non ada Khanduli area village headman pen kacau dingri gang tim ke lang ala puhen lo non prabjin pen la bangso roi within 1 week la bangso roi yongs ningkang sam malikin hin kating sam ye pan alang tum da me kisik lo posinon ndak lang tum ning je pon lo ta pe tum dak kacing kijing wai ta me tum kijing wai pon lo asi prabjin pen la bangso Khanduli along ningkang sam mate hin kating sam ye pan ta me kisik kedang lo posilang tum ning je lo asi alang tum kata ni curu pila kadon pila la pengeda kada babe Khanduli arat khasi kote khasi penara kote la pengepu Karbi kote teman dame ni diga ngiri kang tum ke la pengelo la bangso prabjin ban la bang dak Khanduli area la pengke la kada babe arat teman dame kirap citu ban la bangso atumon kapang sami pansin di ngiri lo la pengke kan hatasi Meghalaya government apna Assam government mate Karbi Autonomous Council atim dami labangso Khanduli area pandami yesemet RGP dangi laban hin DC SP atum cingki bai pen non prabjin pan labangso ning cing sami pan dami ni tuning rilo patimi ela atum DC pupu DC SP kita banglo sedami administration level atum cingki lo lekam administration level seta ada rata atum cingki kira nasi rat pasi public to public nasi dingking sama ini pasi orang tentang ini Nagaland alo kidwa tum sang tike pona truck ihuma long pensika suri plira pharoke thom ana tangka ke hangdona jok driver satum ki sungnang birta pini pherangke Bisnu lethe pen birta nang pale Karbi anglong pen ki pon sang tia truck Nagaland alo kidwa tum ihuma long pen tangka sika suri plira pharoke thom nang pinangji pwajok hum pharo sose sang tia truck khatkhati police station ka parlo lahori jana long kangton na Kisung ki po driver sa tumpen birta kapachini pona tengke kedam tang ningkan malom ke ake joy pensi Nagaland sangti Jordan bom sita non men lapusona lam nang ke klanga job kamatha sung thu ulopusi nang pachini pon Nagaland police lapen forest atoma phanke tangka pibom loputa alang tumpen pachini pon thu Nagaland along truck ihuma sangtia nam sika suring kora plipen suri crane or cap anchor no Nagaland arlo kidwa tuma phan tangka suri plira pharoke thom an pidet pulote konasi ale dolang kidam tangarita ihuma truck along pen tangka le ke longke suri hini ke thom anchor puta sangti ka jordama tumpen birta pachini eto moi to balu load kori kena aise kali samte eto Nagaland gate to bhitor manu khan 2 din para paisa mangi ase 4300 eto para par kora na ar public to tate na mane kio kena paisa khodi eto bhitor manu jane agote loy na agote ek sal para naloy etia kali para boise aru gate police aru forest Nagaland police aru forest kiman loy forest kan to 450 loy police kan to 500 loy aru apnalok bali loy pelai tat kiman pabo আমাদের 17-18 para bikai date etia to bhitor manu khan loise paisa to notibo na এটা 4300 দিয়ার পর লস হবে না লাভ হবে লস হবে तो पर है सब गाड़ी का नहीं हुआ है लोग सब पब्लिक लोग को ज़्यादा रेट बताने से मानते हैं और तो पब्लिक का तो किसी रेट कैसे बोले ना माने अच्छा तो बालू तो कि नागालैंड नापाई नागालैंड नापाई सब आसाम पर आ जाए तो कार्बी आंगलং बालू নহলে তাহাতে নাগালেন্ড চলিবই নোৱাৰে তো এতিয়া কি ক'ব বিচাৰিছে এনে ফ্ৰী পইলা লাগে
এতিয়া আৰু পইলা যেনেকৈ নলয় আছিলে এনেকাই নলৈছে ক'লে ভাল আছে আৰু লৈছে ক'লে বি এইটো পাব্লিক খানটো জানিব লাগে নাগালেণ্ড পাব্লিকটো চব জানিব লাগে এইটোৱে জানে गाड़ी में बालू की लोड है। क्यों रुका हुआ है आप लोग यहाँ गेट में खर्चा बढ़ा रहा है लोग इसलिए। कौन सा गेट नागालैंड गेट कब से कल से शाम से दिन हो गया कल से रुका है अभी कोई बात करने गया अंदर नहीं बात करने नहीं गया अभी क्या होगा आप लोग का अभी वो लोग नहीं जाने दे रहा है सर। वो लोग बोलता है कि 4,300 लेगा। उधर पब्लिक तो नहीं मानता है इसीलिए हम लोग तो पार नहीं कर रहा है अच्छा गाड़ी के लिए रुकाई दीजिए गाड़ी क्यों रुका हुआ है आप लोग 4,300 रुपया मांग रहा है लोग सब कौन गेट में भीतर पट्टी लोग कौन सा गेट नागालैंड गेट में कब से रुका हुआ है कब से रुका हुआ मतलब आज से मतलब 1 दिन हो गया सर आज पूरा सुबह से तो बात करने गया बंद कर दिया लोग तो क्या होगा अभी तो सर आप लोग जो करिएगा वही होगा ना तो उन लोग कितना मांगा था 4,300 पहले बार दिया कि नहीं आज लाया है पहले भी लेता था क्या ऐसे गाड़ी के साथ ये लोग तो जैसे बोले तो नागालैंड पब्लिक तो मानते नहीं है ये लोग ज़बरदस्ती पैसा हम लोग से मांग रहे हैं तो हम लोग कहाँ से देगा सर पहले मामा पार्टी पैसा लेता था नहीं 1 साल से नहीं लेता है 1 साल 1 साल से नहीं लेता है। नहीं लेता अभी फिर से मांग रहा है। अरे मांग रहा है कितना करके मांग रहा है गाड़ी 4,300 एक गाड़ी से जी महीने या ट्रिप टिप में Tangtenon malam so pora phan birita mo ington iksenang. Nangli tum han an kacutun sedang Japan theng la pen tangka katuri la puson do ikma. Jongsi do puluh tangti non pen ke matha cipasung ik nang nilo. Surya Sigdi Company pen kason sepon Surya Wodistopo along tu Jongsi nangli tum ninghang polote ilitum Karbiang long along di Purong Supi Kareng bus stand Bay Computer opposite of IS office Lamding Road Engjai Hotel along Joy K pen long ekji. Aprang nila ente ko bangke anisi baru ini akheng baru ini kuda di Purong ke baru isi pun tek picture ni non pe seksi ini ke hamna kau itu men non nela use look bangke 100 rupees akheng ka 2-3 days nang nila asli kado ko be according to trans tamila theklong pen la pen nakum ninghang protong tela misen tini lo protong te nang humri ikame Labang so long tu la ke theng hong ni hong thom vet penta han an chutun chudang iun. La si prabjin pen humri na big non engjai hotel along. An so se kachini thule thoji apang 6007108666 a number along humri ignore. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mo phir puthar birta long wang tuik long. Kidamtang aru ni phai kre pho arni borjori kang tok bi arong arlong ki phura dimalong karbiang long youth welfare atum pen arlong ki phura jok lang sun lang roi la pen picnic spot anta phalang no lapu akoi ki pia photha kang tok bi arong asar prodip tok bi la pen arat atum pen lam tlar ka chipipo Parku Forest Range ang kang kedo borjori bit forest office adung het kedo kang tok bi arong arat atum pen lam tlar ka chipipo ke aru ni phai kre pho arni ka chibong ji aphang le kang hong kali Bonta alang letum si nilitum amuni da phang ate thok tum hedamat si chirap dun nang kok lapen nitum phang nang ke bok langsun langroi langjeng anta pangbok lapuke aho khali pusi aru ni phai kre trok arni alang letum pen langpra chipipo dia rong alam tumi alam hoy ti alam ke lapulo je borjuri kwari lada kang tok dia rong long kwari long langroi langjeng langsun pela picnic place lahai kore dine phalang nolap ta solam mangke aho kali lapen ke tata kalang tum union ho da posa churung
kicurung lapen pini demand letter na pi bangke ahok kali polang tum cipulo sitame non nili tumlong bangke so demand letter bagi posa curung alu bangke ni tumado alu bangke ni tumah itu lo laikan lo kasi angko lo tumi lang tumi bang hot nim tum dak kewar long dak lang tum han tonpet pen jalang tum han si kicibhong ba son ketek polang tum pulo la semangke alamang delata ahok kali kasi lada alamangke alang tum ada kewang pen la alang tum kali lang tum han cibhong lo la so bola nil tum da dolo la somai fanse lang tum etek lo la so ketek a jog nil tum ta puinun bahini ti ton hur lo cerabun lo la ke tumi lang tum hada ka bidulong tami lang tum thek pon long po tumi ta tum news cp lo la fa so lang masi ai tak tum loksi etek tumi tum da gari khang pota da hok da kali asi pini la so la ta pini nil tum da forest department dolo kse da hawra original dan bukan original dan forest department tum penil tum ha lang roy anda tum langam lo asal itu langsung pubo malang tum asal langsung ke kuari benta 2 kilometer ne do ke lo ini la forest department theglong lo ke se am ton lo theglong lo lasila so langsung ta thang da hengno ta ave picnic place ta thang hengno ta ave borjuria kangko biarong agambura lo milimen ke prodip tok bilo atumi la dorsing terang pen horan terang atum phan news long theglong je ason alda ke arong sarawe aga thongjui pusi hala lang ni tum phan ke bok lo ipulo nasini lihan lo arong asar lo men ke ramsing tok bi pulo nilimen ke prodip tok bi pulo nasi non ake sara bangke ajuk dam elo non nilisi rong pathir lo nasi ladak nilirat don thong kepra hini majung majang telo don thong kepra hini ladak du la tumarat alang nitum ladak tumi nitum ke etek ta kali ba heri ta kali phong ke char julong ke char ju ji pusi nitum ada gari ke khang nasi jo la so pham si ke theng alang nitum si ke theng ba pran nasi nil tum dak ke thak dun atumi niliphan lungphit pusi niliphana putan nilibangke rong situ ladak mai pulo tu ma biarong orarik lo nitum kido ke iglo mona tum ta dam nang japon iglo to war ta poi hin lo eta ne to rong sar ke lai hin lo isi kahan bosti rong pharaso ne to gamra pha dorsing terang pen horan terang plungju sonde so rong sar ke ni long avelo arar ke ni le arar so ke le tum don thong kara isi do ason tha plungju pote lo so sar ke da vek do mana tu mana munti bo son thap phung yonde na tu thai kang long le atumi alang tu wa hut ahok lo lang lo alang tu gari humni wa 800 marta chewa 300 marta chewa oi phe dan ri tu alang tu male kitheng chokle ni tu ka hong ali pi pom he batai lang tu wang lam den ma pa karon hi kar ju du ni phan si ni tu bang dakang ho ing hong lo ni tu malang tu ma arju lo alang tu che pulo ni tu kori long photo thai ram ve ko lo tu uthai de ji itu rasa kori la dorseng tera me horan tera kori ke no hota king novi an pal ni tum rada so rong so inglong lok la mo na tu thek ponong pala so to warta phang ke ingnam kup thi non ba ni tum don dan so marta thoi school na chu to dan ni tum phre thai wi alang da ram seva che thonu thai wi to apia potu alang tu neli so reng glo an pali alang le tum mi koina pike bilo pikini plebe langsung phalang no pia itu la solang sun ke do vedana tum pini kes e pen ma forest department man ta litum dan rapelo thegmlong lo hingno ne ke la ta lilang arna maduan la ta phalang no elo ko arnam duan da am te alang tunda ada pen lang ma tike thegmlong li pini na tum harana pon pe yo ne ke pona pon mul hiloving marsi na tum lakhoi pu hina pon pe ada arnam duan gote de ke ko pulo phalang no dam ni to phalang no ni Tangte pinya biota bangla ponsi kang tonik long kado kaweta domitak me kurwang thu